Okay, so kalau korang memang follow daripada the first Final Destination yang dekat airport all those years ago tu kan, korang tahu basically this franchise dah jadi macam a cinematic universe. So dia dah create this whole world yang each movie akan reference character macam from the other movie, from the previous movie dan sebagainya, and it's the same in this movie. Tapi at the same time, movie ni juga is orang kata a really nice love letter kepada semua fans of this franchise. Sebab kau tengok ada setengah movie bila dia buat banyak sangat reference, dia jadi cheesy, and then tambah pula bila story kau sendiri ke laut, dan macam buat apa kau buat reference, baik kau fokus buat cerita kau kan. Tapi this installment Final Destination, movie dia dah lah memang best, but at the same time dia very orang kata seamlessly incorporate trivia daripada the previous movies. So it was so well done. Kasut kau tercabut. Kasut tak apa, ni tuan punya badan ni. Aku cakap dia without giving spoilers lah too much kan. Kalau kau tanya favourite kills dalam movie ni memang banyak, good kills banyak. Tapi kalau paling favourite, aku just boleh kata the kill yang paling dapat a biggest reaction dari aku, and aku menjerit lah wayang, dia melibatkan our old friend Kayu Balak. Aku menjerit lah, satu pawagam meletup masa tu. Kau tengoklah nanti.